Imaynalla munasqa wawqimasi, allin hamusqa kay lección de escuela sabática quechua parlaypi. Maypitaq noqanchik kay evangelio Juanpaq qillqasqanmanta noqanchik ñawirispa kasanchik chantapis yachaykunasta urqusanchik. Napaykamuykichis sapa huknikichikta mark'ayta pachimuspa Diospaq kuyakuyninwan kunandiya qallarispa kana. Hinallataq kunandiya kay lección número 2 parlawasun maychus chay señales divinas nisqamanta. Mayqin kasan chay señales divinas? Evangelio de Juan willawanchik imaynataqa Señorninchik Jesucristo kay pachaman hamuspa aska milagrusta obraspa karqa. Chantapis payqa rikuchispa karqa ciegosta. Hinallataq munasqa wawqimasi, tukuy runa rikunanta payqa rikuchispa karqa mashka santuchus maska kachasqachus tukay munayniyuq Diosninchik tatata apachimuspa karqa. Chayrayku chay milagrusta noqanchik repasaspa kasun estos díaspa kasun. Ahinamanta invitayki qan apamunaykita Diospaq qillqasqanta kuska kicharisun kay p'unchaypi. Qallarispa kana, maychus kasan kay libro de Juan ichari Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 4 y 5 parlariwaspa kasun maychus kasan kay milagro obrasqa. Hinataq nillawanchiktaq munasqa wawqimasi ahinata. Jesusqa phisqa waranqa runasman mikhuchin ari. Chaypitaq niwanchis Judiuspa Pascua fiestankuna qayllaña kasharqa. Jesusta qawarispa rikurqa ashka runasta payman hamusaqta. Chanta Felipeta nerqa, maymantataq t'antata rantisunchik kay tukuy runas mikhunankupaqri nispa ahinata Jesucristo tapurispa karqa. Munasqa wawqimasi, noqanchik uyarispaña kanchik imaynata Jesucristo ashka runasman mikhuchispa karqa. Ichari yachanchikña repasasanchik. Chaypitaq noqanchik reparanchik iskay cosasta. Imaynata Jesucristo Felipeta maychus yachachisqan karqa, paykunaqa kuska kawsaq kanku ichari. Sin embargo Diosninchikqa yacharqaña imatachus ruwananta. Pero tapuspa karqa pita Felipeta. Felipe kunan imaynata noqanchis kay chika runasta mikhuchispa kasun imawan mikhuchisun. Ahinamantata Felipe kuticharqa y nispa ichari noqanchikqa t'antatacha rantispa kasun nini kay versículo 6 pinin chayta nerqa Felipe yuyayninta yachananpaq imaraykuchus Jesus yacharqa imatachus ruwananta. Ari, Jesucristo yacharqaña imatachus ruwanan karqa. Sin embargo, Felipeta pay yachay munarqa ichari Jesucristo yachay munarqa imachus kasqanta yuyayninpi. A veces noqanchik piensasunani Dioswan kuska kawsasanchik, iglesiaman rinchik, diezmonchik, haywanchik iglesiapi tiyakamunchik, sermón uyarinchik, yanapanchik tukuyman, chay noqaqa alliña kani Señorninchikwan nisunman. Sin embargo, Felipepes Diosninchikwan kuska purarqa. Pero payqa mayacharqachu ichari, mana payqa repararqachu, maska atiyniyuqchus Señorninchik karqa. Chayrayku primerota payqa tapurikuni maymanta kunan t'antata rantisun. Porque pay atiyta nerqa Jesucristo kunan qonqorikuspa mañarikuna Diosninchik bendeciwasun nispa ichari, pero mana payqa runa aycha runa hina noqanchis hinaqa qhawanantaraq rikurqa y tiendataraq ichapis mask'aspa karqa, lugarta maymanta kunan rantisun nispa faltaywasun nispa ichari, mana creyniyuqchu karqa. Pero Jesucristo yachay munarqa
Imayna karga kay Felipe songon uku. Hinallapitaq munasqa wawqimasi nin ichari Felipetaq payman kuticharqa iskay pacha denarius qolqewan antata rantisunman chaypis mana sapa uhman chikallatapish qoyta atisunmanchu nispa. Ari, ajina ñawinchik ñuqanchikqa munasqa wawqimasi. Aycha runaq ñawinqa ajina ichari mana qawanchu astawan karuta, solamente qawan imatachus kasqanta ñawpaqinchikpi ichari, chaymanta hinata ñuqanchispi reparanchik Jesucristo astawan karuta rikusqanta, porque pay yacharqaña ashka qatinanta, ashka runas qatinanta, chayman hinata preparasqaña karqa espiritualmente. Hinallataq munasqa wawqimasi nin ichari, Diosninchikqa chay pisqa waranqa runasman mikuchispa karqa mashkawan paykunaqa tarisqanku lloqallituta ichari mashka antas karqa, mashka pescados niwanchik ichari iskay pescados kasqa chantaqa pisqa antas kasqa chaywan Jesucristo hap'itawan mirachispa karqa ichari Diosninchikman tatanmanta mañarikuspa Señor yanapaway nirqacha ichari chayman hinataq ashka canasta rikurisqa antayuq pescados niyo. Entonces chayqa sirvirqa nin munasqa wawqimasi chay chika runasman mayupaspa warmista nitaq wawasta ichari entonces ashka runasman Diosninchikqa mikuchispa karqa. Ichapis ñuqanchikqa ma rikunchikchu, ma reparanchikraqchu mashka milagrustachu Señor obranman kawsayninchikpi. A veces ñuqanchik conformakunchik uchikawan ichari bendicionwan, huch'uy bendicionwan, pero Jesucristo obraymunan hatun bendicionesta qanpaq kawsaynikipi. Solamente qan mañanayki tiyan, creyenayki tiyan Jesucristo atiyninpi paytaq llank'arispa kanqa munasqa wawqimasi. Taskispa ñawpaqman ñuqanchik tarispa kanchik imaynata tukuy runas tapukuspa karqanku ichari pitaq kay runari nispa. Porque chay tiempopi Jesucristuta rikuytawanqa tukuy runaqa yacharqaña sonqonukhupi desearqanku kay runaqa Jesucristoqa atiyniyuq, munayniyuq, kuyakuyniyuq imarayku payta mana ñuqanchik declaranchikchu wiraquchanchikta reyninchikta hina. Ñuqanchikqa churana tiyan reyta ichapis ima faltawasun chayqa pay mañarikuspaqa mikuchiwasun nima faltachiwasunchu nispa chayrayku tukuy runasqa munarqanku payta coronanankuta reyta hina munasqa wawqimasi. Pero kay libro de Juan capítulo 6 versículo 14 y 15 niwanchik ahinata. Chay runasta Jesuspaq milagro ruwasqa rikuspa nirqanku. Chayqamanta kay runaqa kay pachaman hamun karqa chay profeta nispa. Jesus rik munaqtaq mana munaqtaq reyninku kananpaq payta pusanankuta yachaspa watejmanta orgoman kutirirqa sapalla kayta munaspa. Munasqa wawqimasi. Kaypi reparanchik tukuy deseo runaspaq deseon karqa Jesucristo rey coronakunanta ichari chayta yacharqa Jesucristo ichapis chayta yachaspa payqa nisunman ayqirqa ichari imarayku porque pay sapa kay munarqa urqu pataman wasarispa sapitan qonqorikuspa mañarikuspa karqa tatanman. Entonces chayman hinata munasqa wawqimasi reparaspa kanchik. Maska yachayniyuq karqa Jesucristo. Kay tiempoqa jovenesqa, wawasqa, runasqa pita siguin munanku. A veces artista pichus allinta takiq, pichus allinta pelota hayt'ayta puqyaq ichari pichus allin kasan famoso nisuman o presidente ima político ichari chaykunasta kay tiempoqa wawasqa mask'anku siguita.
Jesucristo yacharqa aska runas qatinankuta porque pay ruwaspa karqa milagrusta. Payqa sichus munanman karqa chayqa munasqa wawqimasi ima pasarman karqa. Payqa tukuy gloriawan, tukuy Señor, Señor nisqanta oqharikunman karqa, ichari wiñarinman karqa atiyninqa. Sin embargo, payqa mamunarqachu. Chayrayku payqa ayqirqa orqu pataman Señorninman tatanman mañarikuspa. Ahina ichari fama nisuma munasqa wawqimasi. Tukuypis kay tiempoqa mask'aspa kanku chay famata y chay sumaq wiñayta tukuy reconosesqa kasqanta. Jesucristo ahina karqa, pero aska yachayniyuq atiynintaqa payqa humilde runa hina kawsakuq karqa. Tukuy sonqomanta payqa allinta ruway munaspa runa masinchikta. Chayrayku Jesusqa urqu pataman rirqa munasqa wawqimasi. Ichapis kay tiempopiqa allinta risuyki, sumaq yachayniyuq kayki, sumaq profesional, allin llank'ayniyuq yachanayki tiyan. Tukuy ima atisqaykiqa mana qanmantachu, hamun Señor ninchikmanta. Payman graciasta, gloriata qunayki tiyan. Chantapis munasqa wawqimasi, qampis wasarinayki tiyan uq urquman, qonqorikunayki tiyan, humilde qan sayanaykipaq, nita wiñananpaq kay kunkayki ichari wawqimasikita patamanta qhawanaykipaq. Lección de escuela sabática taskirichiwasun munasqa wawqimasi astawan ichari maypitaq Jesucristoqa hatun milagro ruwarqa. Chayrayku invitayki kuska kicharinata maychus kasan kay libro de Juan capítulo 9 ichari versículos 1 al 3 willariwasanchis sut'ita maqanchus karqa chay milagro niwanchik ahinata watejmanta niki capítulo 9 versículo 1 al 3 kay evangelio de Juan qillqasqan nin ahinata. Jesús risaspa rikorqa runata pichus nasikusqanmanta pacha ciegopuni karqa. Yachachisqasnintaq payta tapurqanku. Yachachik Señor, imaqtintaq kay runaqa ciego nasikurqaqa? Tatasninchu huchallikurqanku? Chayri paychu nispa tapurqanku. Chanta Jesús kutichirqa, mana paychu huchallikurqa, nitaq tatasninchu astawanqa. Chay hina nasikurqa Diospaq ruwanasnin paypi rikuchisqa kananpaq. Munasqa wawqimasi, kaypi nuqanchikqa reparanchik imaynata yachachisqasnin niwanchik ichari Jesucristuta tapurispa karqanku. Es que chay tiempopiqa munasqa wawqimasi creerqanku ichari imata. Pichus huchasapa kaqqa chay onqoyniyuq hamunqa ichari siqan huchachakuyki chayqa onqoyniyki kapusunqa ichari pero ma hinachu karqa munasqa wawqimasi. Tukuypis creerqanku huchasapa kasqanraykucha kay castigo hina hamusuyki chay onqoy nispa. Kay tiempopipis ahinata creenchiki y seguro chay huchasapa kasqaycha kay onqosani, kay wañuypatapi kasani, kay qolqe faltawan nispa. Pero chay creencias, munasqa hermano, porque rikuchiwanchik claramente, Señor ninchik imaynata kay runaqa mana qhawaq Jesucristo nisqa mana paychu huchayuq. Nitaq tatasnin astawan huchayuqchu kanku. Manchayqa payqa ahinanasikurqa porque Jesucristo obranqa, ruwanqa, milagro ruwanqa kawsayninpi chayta rikunankupas runamasis payqa nasikuspa karqa ichari. Entonces, ya que pay nasikurqaña ciego chayqa, mana qhawaq chayqa, Señor ninchik aprovecharqa munasqa wawqimasi payta rikuchinanta, payta munasqa wawqimasi kicharinanta ñawisninta qhawarinanpaq. Chayrayku niwanchik kay versículo 4pi nispa hinata. P'unchayraq kasaqtin
kachamuwaspa runamasinta ruwananchikpaq tiyan tutaqa chayamushaqtin chay pachataq nipi imatapis ruwaqta atinqankuchu. Entonces Jesucristo obraspa karqa kay runaq kawsayninpi. Kay ciegoqa munasqa wawqimasi, kay runa ciegoqa yacharqa mas katiyniyuqchus kasqanta Señorninchik. Yacharqa, creerqa paypi, chayrayku k'askarikuspa Señorninchikqa rikuchispa karqa kay cieguituta. Entonces noqanchikqa munasqa wawqimasi kutitawan nisunman ichari creena tiyan pipi Señorninchikpi. Creena tiyan Jesucristo obrasnanta sonqonchik ukumanta pacha milagruta kawsachiwasun, allin kawsayniyuq kasun, munasqa wawqimasi paqawasun saludta kawsayta, wiñay kawsayta. Imaynataq gorqa kay ciego ichari sanuyapunanpaq. Hinallataq lección de escuela sabática rikuchiwanchik imaynataqa wakinkunaqa phiñakuspa karqanku, porque mamunarqankuchu ichari wakin judíos allinta kusikunanku tiempo paykunaqa tutarisanku, paykuna reclamasanku, paykunaqa phiñarikusanku, imaptinqa hinata Señorqa obraspa kasanki, sábado samakuy p'unchaypira paqa llank'asan ruwasan milagrusta nispa rikurqanku. Ahina karqanku kay judíos munasqa wawqimasi. Señorninchiktaqa paykunaqa mas k'arirqanku wanchinakupaq ichari, porque hatun runa sumaq sunquyuq karqa Jesucristo. Enemigunkuta hina rikuspa karqanku. ¿Acaso mana atinchik kay tiempopis noqanchik kusikuyta? Allinta rin kay hermanuyta kusikuni, adiós gracias ichari, porque allinta risasuyki. Sanuyapusqaykiqa allin pacha kachu munasqa wawqimasi, Diosninchik yanapasuyki nispa alegrakuna tiyan, kusikuna tiyan. Mana noqanchik reclamasunmanchu munasqa wawqimasi. Mana noqanchik Señorninchikta nisunmanchu imapaqchay hinata obrayki kay runata, imaptin bendeciyki, imaptin wiñachiyki, noqatari ma reclamasunmanchu ahinata. Chay tiempopi judíos ahinata obraspa karqanku. Chayrayku munasqa wawqimasi kay versículo capítulo 9 versículo 32 y 33 niwanchik ahinata. Qallariymantapacha mana hayk'aqpis uyarikurqankuchu, ciego nasikuspa ñawisninta pipis kicharisqan. Manachus Diosmanta chay runa kanman chayqa mana imatapis ruwayta atinmanchu karqa nispa nerqa, ciego karqa chay runaqa nispa. Munasqa wawqimasi, ari ahina imaynataqa yuyarinchis qillqasqa kasqanta ichari ciego karqa, pero gracias Jesucristo atiyninrayku payqa qhawarispa karqa. Chayqa chay milagrosqa chay obranqa rikuchiwanchik Diospaq divinidad ninta, Diospaq santo kayninta munasqa wawqimasi. Chayta niwanchik lección de escuela sabática. Kay ciegoqa Diospaq santo kayninta rikuspa karqa. Wakin creyente kunaqa pikunachus watas iglesiapiqa kunankama ma rikunkuchu chay santo kasqanta Señorninchikpata. Entonces noqanchik munasqa wawqimasi atinekuna tiyan Señorman oraciónpi mañakuyman ima faltawasanchik. Sunqunchik ukhuta qhawarikuytawan munasqa wawqimasi noqanchispis cambiana tiyan. Ichari? T'ukuychanapaq lección de escuela sabática parlawanchik kay capítulo 11 libro de Juan qillqasqanmanta versículo 25 al 27 niwanchik ahinata. Jesús tahri payman nerqa, noqa kani kawsaytaq, pichus noqapi creqqa wañuchunpis kawsanqa, pillapis kawsasaspa noqapi creqqa mana wiñaypaq wañunqachu.
Chayta creerikuy kanqa. Martata nerqa, ari Señor, noqa creeni kan Cristo kasqaykita, Diospaq churin pichus kay pachaman hamunan karqa chay kasqaykita. Kaypi noqanchik reparaspa kanchik imaynata Lázaro wañuynin patapi kasarqa. Lázaroqa sumaq wawqi masin karqa Jesucristuta. Pay iskay hermanasniyuq karqa María y Marta ichari. Chayman hinata uyarisqa Jesucristo obrasta tukuymanta puriykachaspa gentewan allinta ruwaspa obraspaqa uyarispa karqa imaynata Lázaro wawqi masin wañusqaña karqa. Sin embargo, hermanasninta wasinpiqa sumaqta waqaspa kasarqa llaki sonqoyuq. Jesucristupis waqarispa karqa ashkata sienterqa Lázaro wawqi masinrayku. Hinallapitaq pasarqa tawa p'unchaykunas munasqa wawqi masin. Chaypitaq Jesucristo nisqa ichari chayaspa kay Lázaro wasinman nisqa paykunata nirqa noqa kani kawsarimuy munasqa wawqi masin. Payqa kawsay noqanchikpaq kasan ichari kawsayta pichus noqapi creeqqa wañuchunpis kawsanqa niwanchik. Wañusqa karqa Lázaro, pero hermanasninku creesqanku paypi Jesucristupi. Chayrayku nin pillapis kawsasaspa noqapi creeqqa mana wiñaypaq wañunqachu. Manchayqa niwanchik wiñay kawsaypaq paykunaqa kawsarinqanku. Martataq nerqa ari Señor, noqa creeni. Hermanos, solo basta creena noqanchik Señor ninchikpi hatun obrasta ruwanapaq. Pay noqanchikta hap'inawanchispaq, predikachinawanchispaq, parlapianachispaq, mañakunapaq, Señor atin noqanchikta llank'achiyta kay hallp'api. Pero runaqa mamunanchikchu Jesucristo makinman riyta. Mana creenchischu del todota tukuy sonqo paypi. Chayrayku qhipaman thaskispa kanchik munasqa wawqi masi cristianos kay tiempopi. Pero noqanchik kay nina tiyan, ch'irmispa nina tiyan Señor. Ichapis noqaqa kunankama mallintachu ruwarqani, pero creeni qampi. Obrachiway, llank'achiway kay llannikipi nispa. Entonces, munasqa wawqi masi, watejmanta noqanchis reparanchik milagruta. Santu kayninta Señor ninchikpata rikuchiwanchik kawsaypi, creeypi ichari. Chay mensajeta noqanchispis tarita atinchik kay palabrampi. Tarita atinchik noqanchik kawsayninchikpi. Ama dudanachu, tukuy sonqoyuq, tukuy humildadniyuq, noqanchik k'umuyguspa Señor ninchikta mask'ana tiyan. Dejana tiyan munasqa wawqi masi wasanchayta. Dejana tiyan munasqa wawqi masi wakinkunawan parlayta ichari nisurman kay tiempo noqanchik chichikayta ichari chichirisanchis, wasanchasanchis, malta parlasanchis runa masinchikmanta, imaraygu, imapaqchayta ruwasan kay pastor, imaqtintaq kay iglesia. Dejana tiyan reclamanata. Dejana tiyan Señor ninchik obrananta noqanchik sonqonchik ukumanta pacha k'ayamincha obrachinawanchispaq. Chay karqa munasqa wawqi masi el repaso de la lección de escuela sabática. Ama qunqaychu, sapa semana, sapa jueves noqanchik tinkunakusanchik comentarinapaq, ch'aqwarinapaq lección de escuela sabática kay trimestre manta. Ujma kayta pachimuyki noqanchik tinkunakusun qhipan semana.